intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ikomeje gukaza umurego, aho ibihugu bitandukanye nabyo bikomeje kugaragaza mu buryo budasubirwaho ubufasha biri gutanga muri iyo ntambara, cyane cyane aho usanga ibyo bihugu bishyigikiye igihugu cya Ukraine. Ubwongereza rero bwarenze ku muburo wa Perezida Putin, perezida w'Uburusiya, nibwo bwohereza intwaro ziremereye cyane mu gihugu cya Ukraine. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko igiye kohereza muri Ukraine intwaro zirasa misile nyinshi zungikanya zishobora kugera mu ntera y'ibirometero 80 mu mugambi bahuriyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza Ben Wallace yatangaje ko izo ntwaro za Multiple Launch Systems zitezweho guhindura uburyo Uburusiya burimo gukoresha muri iyi ntambara, bwatumye bwigarurira igice kinini cy'uburasirazuba bwa Ukraine. Ni intwaro ziteye kimwe n'izigiye koherezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizwi nka M142 High Mobility Artillery Rocket Systems. Wallace yagize ati izi ntwaro zihambaye zishobora kohereza ibisasu byinshi, zizafasha kandi inshuti zacu zo muri Ukraine kwirinda intwaro zirasa mu ntera ndende ingabo za Putin zakomeje kwifashisha mu mijyi imwe n'imwe. Ubwongereza rero bwatangaje ko ingabo za Ukraine zizatozwa uburyo bwo kuzirashisha, nyuma yo gutangaza ko bugiye no kubatoza kurwanisha imodoka nshya z'intambara. Kuri iki cyumweru, Perezida Vladimir Putin yaburiye Uburengerazuba bushaka kohereza muri Ukraine intwaro nyinshi zigezweho zirimo n'izirasa mu ntera ndende, ko ibyo bihugu bishaka ko amakimbirane azamara igihe kirekire. Yavuze ko nubwo ibyo bihugu bikomeje gushaka kurwana n'Uburusiya mu buryo bweruye, izi ntwaro zidashobora guhindura imiterere y'intambara muri Ukraine. Yakomeje avuga ko izo ntwaro zirasa kure nizigera muri Ukraine bizatuma dufata icyemezo cyo gukoresha ubushobozi dufite bwo gusenya, kandi turabufite buhagije mu kurasa ku bintu tutari twakarasheho. Urubuga rero rwa interinete rwa Minisiteri ishinzwe ubwubatsi n'imirimo ifitiye igihugu akamaro mu Burusiya rwinjiwemo n'abajura mu buryo bw'ikoranabuhanga, bandikaho amagambo avuga ngo icyubahiro kuri Ukraine nk'uko Reuters yabitangaje. Ni amagambo abantu bose babonaga bakirufungura, nta kindi gishobora kugaragara. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya byatangaje ko urubuga rw'iyo minisiteri rwavuyeho, ariko amakuru y'abantu akirinzwe neza. Bivuga ko abibye urwo rubuga bahise batangira gusaba amafaranga ngo hato batagira amakuru menshi bashyira hanze. Imbuga nyinshi za guverinoma y'Uburusiya zikomeje kwibasirwa n'ibitero by'ikoranabuhanga kuva icyo gihugu cyatangiza intambara muri Ukraine ku wa 24 Gashyantare 2022. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko uko agera muri Serbia mu ruzinduko rw'akazi nyuma y'uko ibihugu bikikije baje gufunga ikirere cyabyo. Ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi n'ibigize ihuriro rya gisirikare ry'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika NATO byafunze ikirere cyabyo. Ibihugu bikikije Serbia byamaze gufunga ikirere ni Bulgaria, Macedonia ya ruguru na Montenegro. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova yagize ati ibihugu bikikije Serbia byafunze inzira rukumbi y'ikirere ishoboka ku ndege ya Sergei Lavrov wagombaga kujya muri Serbia. Itsinda ry'Uburusiya ryari ritegerejwe mu biganiro i Belgrade. Minisitiri w'Intebe wa Serbia Ana Brnabić yatangaje ko Perezida Aleksandar Vučić yahise atangira kwikurikiranira ubwe ibikenewe mu ruzinduko rwa Lavrov ruteganyijwe kuri wa gatandatu no kwa 7 Kamena 2022. Biteganijwe ko kuri uyu wa mbere ambasaderi w'Uburusiya muri Serbia Alexander Bokan
na Perezida Vučić baza kugirana ibiganiro, nyuma Perezida wa Serbia akaza kugeza ijambo ku baturage b'igihugu cye agaruka ku byabaye n'ikigomba gukurikiraho muri ibi bibazo biri kugaragara umunsi ku wundi. Aha rero umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova yavuze ko Lavrov yabuze uko ajya muri Serbia. Ni inkuru tubakurikiranira ariko ikomeza kugaragaza ko mu by'ukuri intambara ikomeje kandi ikomeje guca ibintu hirya no hino. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yatangaje kandi ko yashwanyaguje imodoka n'ibindi bikoresho bya gisirikare hafi y'umurwa mukuru wa Ukraine. Ibyo bikoresho ngo byatanzwe n'ibihugu byo mu Burayi na Amerika, bikaba byari bishyikirijwe Ukraine ngo bikoreshe mu ntambara iri kurwanamo n'Uburusiya. Uburusiya bwatangaje ko izo ntwaro zashwanyagujwe n'ibisasu bya misile byarashwe nyuma yo kugenzura neza aho izo modoka zari ziherereye. Bibaye mu gihe muri iyi minsi Uburusiya bwaje gusubukura ibitero ku murwa mukuru wa Kyiv nyuma y'iminsi nta rugamba ruhabera kuko imbaraga nyinshi zari zashyizwe mu burasirazuba. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaburiye Ukraine ko izaraswaho bikomeye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zihaye intwaro zirasa kure zishobora kwambukiranya ibi bihugu. Putin yavuze ko gukomeza guha Ukraine intwaro ari ukurushaho kongera igihe iyi ntambara yagombaga kumara, nk'uko yabitangaje mu kiganiro yahaye Russia One TV. Yavuze ko izo ntwaro nizigera muri Ukraine izo ntwaro nizigera muri Ukraine bizaha Uburusiya umwanya wo kwirwanaho bugashwanyaguza aho zibitse mu buryo bushobora gutuma hari ibindi bikorwa remezo bisenywa mu murwa mukuru wa Kyiv. Ati niba zihabwa tuzafatira imyanzuro y'ingenzi, natwe dukoresha intwaro zacu kugira ngo dusenye bimwe mu bikorwa remezo tutari twagasenye. Putin yavuze ko guha Ukraine misile zigera kure zizwi nka MLRS ntacyo bizahindura kuko n'ubundi Ukraine yari zisanganywe kandi ntacyo zayifashije. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko kuva intambara y'Uburusiya yatangira muri Gashyantare uyu mwaka insengero 113 zimaze gusenywa. Zelensky yatangaje ko mu zasenywe harimo iza kera zari zibitse amateka zabashije kurokoka intambara ya kabiri y'isi yose. Zelensky yatunze agatoki idini y'aba Orthodox muri Ukraine gukorana n'ubutegetsi bw'Uburusiya, ari ryo dini rifite abayoboke benshi. Minisitiri w'Ingabo wa Ukraine Oleksiy yatangaje ko bateganya ko intambara ihuje icyo gihugu n'Uburusiya izaba yarangiye bitarenze mu mpera za 2022. Yavuze ko igihugu cye gikeneye intwaro zirasa kure n'izindi ntwaro zikomeye kugira ngo babashe kwirwanaho. Oleksiy yavuze ko kuri ubu bahinduye amayeri, icyo bakeneye atari intwaro z'ubwirinzi gusa ahubwo bakeneye n'izo kurasa. Ingabo z'Uburusiya zoherejwe ku bwinshi mu mujyi wa Severodonetsk uherereye mu burasirazuba bwa Ukraine mu ntara ya Luhansk, zikaba zigamije kuwuvana burundu mu maboko y'ingabo za Ukraine. Umwe mu bayobozi b'ingabo za Ukraine muri ako gace yavuze ingabo z'Uburusiya zigaruriye hafi kimwe cya kabiri cy'uwo mujyi nubwo zahatakarije abantu n'ibikoresho byinshi. Ingabo z'Uburusiya ngo ziri gusenya ibiraro bigana muri uwo mujyi kugira ngo Ukraine itabona uko yohereza izindi ngabo zijya gufashayo izisanzweyo. Inzego zishinzwe ubutasi mu Bwongereza zerutse kugaragaza ko mu byumweru bibiri biri imbere Uburusiya bushobora kuba bugenzura agace ka Luhansk kose. Intambara rero ikaba ikomeje cyane mu gihugu cya Ukraine, aho usanga ibihugu bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaza ubufasha bitanga ku gihugu cya Ukraine. Abayobozi bo muri Ukraine batangaje ko
babashije gusubiza inyuma ingabo z'Uburusiya ziri kurwanira i Severodonetsk kari mu gace ka Luhansk. Serhiy Gaidai uri mu bayobozi b'aka gace yavuze ko ingabo za Ukraine zigaruriye 20% by'agace ka Severodonetsk nyuma y'igihe ingabo z'Uburusiya zigenzura 40% byako. Muri rusange Uburusiya bamaze kwigarura hejuru ya 90% bya Luhansk, ndetse abayobozi barimo meya w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin akaba aherutse gusura ako gace atangaza ko Uburusiya buzagasana mu gihe gito. Uyu muyobozi yaje aherekejwe n'impuguke zirenga 1500 zo mu Burusiya zirimo izikora mu bijyanye n'ikoranabuhanga, amashanyarazi, amazi n'izindi ziganje mu bikorwa remezo. Imodoka yari irimo abanyamakuru babiri barayitazi yarashweho ubwo yari bajyanye gutara amakuru yo ku rugamba i Severodonetsk, aho bivugwa ko ingabo za Ukraine ziri gusubiza inyuma iz'Uburusiya. Reuters yavuze ko abanyamakuru bayo bari batwawe mu modoka yatanzwe n'uruhande rw'Uburusiya ruri kugenzura ako gace, ndetse ikaba itwawe n'umushoferi watanzwe n'urwo ruhande. Haribazwa niba ingabo za Ukraine arizo zagabye igitero kuri iyi modoka. Ibi bintu bikaba byafatwa nk'ubushotoranyi ndetse no kubangamira itangazamakuru muri bino bihe by'intambara. Umushoferi wari utwaye abanyamakuru yese yitaba Imana mu gihe abanyamakuru bakomeretse. Amin Awad washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu gukurikirana ikibazo cya Ukraine yatangaje ko impunzi zirenga miliyoni 14 z'abanya-Ukraine bahunze mu minsi 100 ishize. Miliyoni 6 zahungiye hanze y'igihugu, mu gihe abandi miliyoni 8 bahungiye imbere mu gihugu, cyane cyane mu bice by'uburengerazuba bitarageramo intambara. Uburusiya bumaze kwigarurira 20% by'ubutaka bwose bwa Ukraine, igihugu cya kabiri kinini mu Burayi nyuma y'Uburusiya ubwabwo. Awad yavuze ko umuvuduko abaturage ba Ukraine bari guhungiramo utigeze ubaho mu mateka y'intambara kuri iyi si. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko yaburiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin, akamubwira ko igikorwa agiye gukora cyo gutera Ukraine ari ikosa rikomeye yikoreye ku giti cye, ku gihugu cye ndetse no ku mateka muri rusange. Uyu muyobozi yavuze ko Perezida Putin yakoze ikosa ryo kwishyira mu kato kandi ko bigoye cyane ko azakikuramo. Ati, ntekereza ko yakoze ikosa rikomeye cyane arikorera ku baturage b'igihugu cye, kuri we ku giti cye ndetse no ku mateka y'isi. Yongeyeho ko bigoye cyane uburyo umugabo azikura muri uwo mutego yishyizemo. Ati, kwishyira mu kato ni ikintu kimwe, ariko kwikuramo ni inzira ikomeye cyane. Mbere gato y'uko Uburusiya butangira intambara muri Ukraine, Perezida Macron yagiriye uruzinduko mu Burusiya, aho yagiranye ibiganiro na mugenzi we Vladimir Putin avayo agana muri Ukraine, ariko ingendo ze ntago zagize icyo zimara mu gukumira iyi ntambara. Ikigo cy'Abanyamerika gikurikiranira amakuru y'intambara cyatangaje ko Uburusiya buri gutanga pasiporo ku baturage b'imijyi ya Kherson na Melitopol bifuza kujya gutura mu Burusiya. Gusa iki kigo kivuga ko Uburusiya buri kugorwa no kugenzura abaturage b'iyo mijyi bugenzura, ndetse bigakekwa ko utu duce twombi bishobora kwiyomeka ku Burusiya, dore ko binakekwa ko bwifuzaga kutwigarurira mu matora ya kamarampaka ashobora kuba mu mpeshyi y'uyu mwaka. Icyakora Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zizakomeza gukora iyo bwabaga mu kwisubiza ibice byigaruriwe n'Uburusiya, ndetse ko yizeye ko mu gihe intambara izaba irangiye abaturage ba Ukraine bazongera kwisuganya mu gihugu cyabo. Mu gihe hashize iminsi irenga gato 100 intambara yo muri Ukraine itangiye, ibibazo ku mpande zose bikomeje kuba byinshi. Ku ruhande rumwe, abatavuga na leta ya Ukraine bakomeje kugaragaza ko hakenewe kuzakorwa iperereza ku burangare bwaranze ubuyobozi bwa Ukraine mu ntangiriro y'intambara. Kuva mu Gushyingo umwaka ushize, ubutasi bwa Amerika bwaburiye Ukraine bwibwira ko Uburusiya buri gutegura igitero simusiga ku butaka bwayo.
Icyakora aya makuru nubwo yabaga ari mu cyiciro cy'amakuru yizewe ku rwego hejuru, ntabwo ubutasi bwa Ukraine bwayahaga agaciro, ndetse byakomeje gutya na nyuma y'uko nabwo butangiye kugenda buyibonera. Byageze aho Amerika itumiza abahagarariye ibihugu byabo muri Ukraine ibereka uburyo Uburusiya buri gutegura igitero, ariko byose ntibyahindura imitekerereze ya leta ya Kyiv. Yakomeje kwizeza abaturage ko intambara idashoboka kandi ko ibiganiro bishobora gukemura ibibazo kurusha intambara. Depite Volodymyr Aliev wo mu ishyaka ISP ritavuga n'ubutegetsi muri Ukraine yatangaje ko hakenewe iperereza ku buryo ubuyobozi bukuru bwa Ukraine bwitwaye muri ibi bihe mbere gato y'uko ibitero by'Uburusiya bitangira. Amakuru avuga ko Amerika yabwiye Ukraine mu ijoro ryo ku itariki 23 Gashyantare, ari naryo ryakurikiwe n'ijoro ry'igitero, ko Uburusiya buri bugabe igitero ariko ntihagire umuburo cyangwa inama idasanzwe itegurwa. Muri iryo joro Perezida Zelensky wa Ukraine yari mu rugo rwe n'umuryango we, abayobozi bakuru ba gisirikare bari mu ngo zabo, ndetse ngo hari n'abakanguwe n'urusaku rw'imodoka zitanga umuburo zagendaga mu mujyi wa Kyiv. Barebye ku makuru basanga urugamba rwambikanye. Depite Aliev yatangaje ko ibyo bikorwa birimo uburangare bukomeye, bityo ko mu gihe intambara izaba irangiye hakenewe iperereza ku cyateye ubu burangare. Amakuru avuga ko nyuma y'uko Ukraine ibonye ko ibyago byo guterwa biri kwiyongera, yari gutanga umuburo ku baturage bari mu mijyi yari ifite ibyago byinshi byo kuraswaho bitewe n'ibikorwa remezo biyirimo, kimwe n'imijyi yo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibi ngo byari kugira uruhare rukomeye mu kugabanya umubare munini w'abaturage bagizweho ingaruka n'iyi ntambara, barimo bayiguyemo, ababuze uko bahunga n'abayikomerekeyemo bitewe n'uko batahawe amakuru kugira ngo babone aho bitegura cyangwa se baba bahungiye muri icyo gihe ibyo bitero byarimo bikorwa. Aha rero amakuru ku bijyanye n'intambara umunsi ku wundi turakomeza kubibakurikiranira, kandi tuzakomeza kubagezaho ibijyanye n'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Turi kumwe Umunezero TV 5/5.